Hello bakunzi ba D1 BTV, nkuko bisanzwe rero tugiye kubigisha uburyo ki imodoka ya Benz ikora, by'umwihariko ku bijyanye n'amavitensi yayo, uburyo ushobora kwangaja vitensi za Benz, ukavuga ati bikora biti, ibintu bigenda gute kugira ngo uze kuba watwara Benz uyitware neza kandi mu buryo bwiza. Ushobora kuba rero wabonye akazi muri kampani runaka, umuntu akaguhereza imodoka ya Benz y'ivatiri by'umwihariko, kugira ngo utware iyo modoka ukibaza nabikora gute, nabigenza gute, ese ni buhe bumenyi bw'ibanze buba bukenewe kuri Benz kugira ngo ubashe kuba wayagiserera, uyihagurutsa hiri ugende utangire akazi kawe. Ahangaha rero ngiye gutangira mbereka utuntu tugaragara tw'ingenzi by'umwihariko ku modoka ya Benz. Ahangaha rero tugira Rovier Vitesse, ishyiramo vitensi. Dufite byinshi hano turazi kugenda tubereka bishobora kugufasha. Ushobora kureba ukavuga ati iyi modoka kuyitwara burya biroroshye, ni nk'izindi, ni nk'uko batwara izindi. Icyo usanga cy'itandukaniro ni utuntu dukeya tuba dufite itandukaniro. Nk'ubu iyi modoka ya Benz tumenyereye ko ferium iba iri muri kino gice ku zindi modoka zisanzwe, ariko nk'iyi ngiyi ferium yo ntabwo igaragara hano hafi. So rero niyo mpamvu biba bisaba yuko uraza gukurikira neza, tukagufasha kuba wamenya byinshi kuri ino modoka ya Benz. Reka dutangire rero tubereke bimwe by'ingenzi.